Once again on Joyful TV Entertainment for stay from Minembwe. Umunyamakuru wa radio tungana de Minembwe. Bimeze bite Faustin? Bimeze neza. Murakomeye. Tumeze neza turashimana. Ariko iwacu sukozwa turamukanya. Iwacu turamukanya gutari. Muraho mwaramutse mwiriwe. Ari ibintu tugira mu bwoko bwacu. Ayandi moko atagira mu bijanye no kuramukanya. Kibi. Kimwe canke bibiri ari byuze. Bo ikindi guhoberana. Guhoberana hari uburyo tuhoberana abantu birarugo bahoberana. Cyangwa bakaza ko muraho neza. Biragoye cyane kugira ngo ubone abandi bantu batari mu Minembwe. Bagara akazavuga amakuru bakwe tukitwenge. Abibona? Cyane cyane kibitinyuke asaza. Urabona umuntu urema akaja mu isoko akabonge kubaza amakuru ni Iwacu kubera urukundo gusanzwe bagira. Akaza mugahura akicara mwakomeye umwana. Kwibwirana. Urumva? Uruwande agahita amenya so akamenya ise waso sokuru wawe sokuruza akakumenya neza. Kumuje iyo wenda ngiye muri studio. Yego. Bahita bangura umuhungu. Ngo umuhungu uzuba kuri radio. Ngo umuhungu wa Nyanaka, ngo abanyanaka ngo atuye Nyanaka. Oya bivuganye. Oya sigomba. Batavuga ngo uyu muhungu ngo uyu muhungu ni umuhungu wa kwa Ruhara. Ngo Ruhara abagoro bahenda. Ngo kwa Mubembe kwa Rushingana. Urumva bagahita bamenya basokuru babiri. Je ntazi we. Wowe utazi. Ni byiza cyane. N'ikindi kintu cyo kuramukanya nari mvuze no kwikiriza. Kwikiriza. Ni mu muco wacu kiba gusa boss. Sinzi indi mico myinshi, sinzi ko umaze kucumva mu yindi mico. Oya indi mico ntacho bagira. Nico kintu tubarushi wacu. Kuko umuntu cyane cyane ndava nk'umudamu. Iyo amubwiye muraho mama ahita ava ngo akikiriza. Ariko handi muraho niko umuco ntawo bakigira. Ariko mu yandi moko cyangwa se mu bindi bihugu ndibaza ko nta nibyo bagira uretse twebwe wenda ababyibagiwe byo wacu. Ndibaza ko nta nibyo bagira. Abarundi, Abanyarwanda, Abatanzania abo nzi nta muco wo kwikiriza bagira. Oya nta bagira gusanzwe usanga ni Iwacu. Muri gakondo Minembwe. Hari ikintu nabonye hari ibintu bitatu ushobora kuvuga umaze kubona mu muco wacu utarabona ku bandi. Sinzi nimba wenda kubera ko ntabwo nkunze kugenda cyane ariko naho maze kugira hose menya ubwenge ntaho ndabibona ko kuntu Iwacu bavuza ingoma uburyo bahimbaza mu kanisa uburyo baririmbira ku ngoma n'amashi bakarimba kanezerwa abantu bakarira cyo kintu ntabwo ndakibona. Ikindi ni imyambarire. Abantu Iwacu bagira umuco baracyafite umuco. Nukuvuga ngo kwambara kikwiza kandi akambara bote. Akambara bote n'isapu n'inkoni. Akaja mu nka ziwe ariko nyine zagize ibibazo nyine zarashize. Icyo ni ikindi kintu ntarabona. No ku badamu nuko bambara mwamini cya jaune. Ndabona abazungu bagera Iwacu bakuza kubigana bagakenyera. Nuko ngo abantu bacu bakambara n'ibitambara. Urabona? Biragoye kuvuga ngo ubone umudamu mu mujyi, umudamu ari kuva ruguru yagira desmen ngo amushimwe kanta ngo amushanye muri saro. Ariko umuntu w'iwacu aba yambaye igitambara akikwiza neza ukavuga ngo uyu ni umudamu ugifite umuco. Yego. N'ikintu cyo kwikiriza. No kwikiriza twabivuze. Gutsinda plutôt. Gutsinda. Wamubwira ngo se muraho umeze neza akubwira ngo meze neza. Akubwira ngo ndi gushoga. Meze neza. Nimba mugira neza akavuga ngo mugira gushoga. Urumva utuntu twishi bagenda batsinda. Ariko cyane hatsinda bande. Tsinda badamu. Batsinda basebukwe. Basebukwe gusa. Ibaze nkuko nyo banyitwa wenda byiringiro agantsinda ukundi. Umwana witwa byiringiro mu muhana ntamuvuge. Akaza bavuga ngo ngurira mwana wituranywa na se wanyu cyangwa wituranywa na muzehe. Kubera yewe. Ese ubundi abantu bazabumva ari ukuntu Iwacu muri gakondo abantu bumva ku ndondo mu bibogobogo mu rurambo mu mibunda ndetse n'inganje ni muhiraga muri byura hari Iwacu nubwo batwirukanye ku muntu utazi mu Minembwe gerageza kuhamubwira. Minembwe nkunda kubavuga
niyo ndi mu biganiro bisanzwe kavuga ngo iwacu ni heza, hari umuhungu wahimbye indirimbo avuga ngo iwacu ni heza hari umuco. Iwacu ni heza mu Minembwe, ku Ndondo niho nava ngo ruguru, urumva ruguru ya Minembwe yaho dutuye twebwe. Ukaza n'ahantu hari inzuzi nziza, n'ahantu hari ibyatsi bitari by'interano, kamera mbese Imana yaremeye. N'ahantu ushobora kuba ukubaka inzu yawe kuko nyine bisigaye bitanga kugora udakubibuye na rimwe, ugakoresha ayo watoye zigahagarara, ugakoresha amabuye watoye ku musozi zigahagarara. Urumva mu Minembwe n'ahantu tubona inzuzi. Nigeze kumva ngo sinshatse kwiva ngo abanyarwanda bahageze, cyagiye cy'abanyarwanda bahageze bakaza bagenda bakavoma amazi, bagera ku rundi ruzi bakayamena bakavoma ayandi, bibwira ko bashika ku nzuzi wenda zigahagarara. Iwacu haba hariho ubwiza butangaje, iwacu haba inzuzi zitemba neza, iwacu haba indego nziza ku bantu bahazi, cyane cyane urebye nka za Gitavi, za Karingi, za Madegu. Madegu nyine ni ku Kiziba ni indego, yego ni indego. Ni ukuvuga ngo iwacu haba hari ibiti by'interano, iwacu baracyatoragura ibiti batateye. Urumva ubu nyine ubuzima bugenda buhinduka kubera kizungu, niyo usigaye usanga bamwe nko mu Madegu centre hariho abashi, hariho amako atandukanye, mbese ibikorwa remezo byinshi basigaye bakoresha amakara. Ariko handi ni ahantu ukibona abakobwa bikoreye inkwi, ahantu ubona abakobwa bikoreye inkwi bavuye mu nko bagenda kwita igitwenge, bavuye gutoragura. Iwacu ni ahantu mbese nyohavuga bukira bugaca, ni heza, ni heza, ni heza gusa. abaza bumva ku Kiziba bahitiriye Ikiziba, ico Kiziba kimeze gute, kibahagana hehe abatazi mu Minembwe? Bo kiri hafi n'ibitaro bikuru bya Minembwe, Hôpital General de Référence ya Minembwe. Icyo Kiziba hafi n'ikibuga cy'indege, ni Kiziba cyahaje nyine kihareka, wasanga hari amabata yanga badatunga aya yo mu gihuru tuko nabavuga, amabata yo mu gihuru ahitura benshi. Ni Kiziba kihaze kikagira igihe no mucyo ugasanga kirahari, nubwo ubu ngubu nasi cyarakamye, ariko uko imvura iwacu kiragwa ngo nyinshi cyane uzosanga cyaraje. Ni Kiziba mbese gishobora gitwara n'abana batoya, Kiziba kidakama. Niyo uri mu ndege, muri hejuru mu ndege wita ukirangiza, ntabwo wayoba uzi icyo Kiziba uyovuga ngo icyo kibuga cy'indege. abumva bo tugerageze tuvuge abumva mu Minembwe nk'umunyamakuru akorera Minembwe urashaka kwesima igizwe n'imihana ingahe? Minembwe dufatira hari Minembwe centre, dufate centre neza ku Kiziba cyangwa mu Madegu. Minembwe nyine hariya hose nk'imihana ingahe? Ugaragaze kuvuga ngo uyu uraha kugira ngo abatahazi none baba keretse wenda ngiye nyivuga muhana kundi yo umenye umubari abari kwadukurikirana, ariko ngize ngo nyesitime nyamvuga ngo ni imihana 50, ubasanga wenda navuze 50 ari 70. Yego, ariko imihana ubu nyine isigaye mu baturage reka mpera aho ntuye. Ariko reka tubivuge d'une façon géographique. Tuvuge ngo muri centre na iburasirazuba bwa Minembwe hari imihana, muri sud hari imihana, muri nord hari imihana, muri west hari imihana. Tuje duhere centre. Centre mu Madegu haba hariho ku Kiziba, haba hariho Mishasho, yego, haba hariho Gishigo. Iyo ni nk'imihana yegereye na Gitavi ya mbere. Iyo ni imihana yegereye centre n'Irundu na Runundu. Urumva ariko imihana ituye nko mu burasirazuba bwa Kongo yuvuze niyo muri centre, iyo usanga iri hagati na Muzinda na Nisize na Runundu rwasegege na havuze. Ariko imihana iri mu burasirazuba bwa Minembwe usanga ari ku Kabakire, hano ku Runundu naho usanga ari kuri Karongi, usanga ari za Gakenke. Mvuze Gakenke, hari Gakenke nyinshi. Hari Gakenke kwa Rutaganda, hari Gakenke mu Kabza, hari Gakenke mu Kamata, Gakenke mu Hindigiri, Gakenke kwa Barabona, Gakenke mbese ni henshi. Kwa Segaso ni hanini, ni imihana myinshi. Mvuze kuri Karongi naho hari imihana myinshi. Iwacu urabizi bagenda bubaka abari akarere ariko kari imihana myinshi. Mvuze amajyaruguru hariho za Karingi, hariho za Gitavi ku Munini, hariho za Gitavi mu Nyenganji. Mvuze haba n'Irundu, za Bidegu,
mvuze iburengerazuba hariho za Nyarusuku, za Nyarushoka, za Rudabagiza, hariho za Kivumu, za Ruhemba, ariko aho ngaho mvuze nka Kivumu na Ruhemba ni ahantu abaturage bahunze ntago bagihari, bari hino za Gahwera buriya iri muri na Gahwera iri mu burengerazuba. Ni imihana yose ihanye imbibi nyine. muri sud hariho za Kabingo niyo navuga, hariho na Masha nayo muri side, za Rutigita, za Monyi, za Biziba, ariko henshi abaturage bage bahava. centre hakaba neza mu Madego. Centre no Madego bakunze kuba hariho kikanisa rya Gatolika rinini, nuko hari bakirindi rinini cyane, hariho n'ibikorwa by'abaturage centre, basanga mu botike menshi, niho hari amakomine, niho hari ibitaro, ibiro by'ibitaro bikuru, kuko ibitaro n'ibiro ntago bihuye. Ibitaro biri ku Kiziba, ibiro biri mu Madego, ariko gahunda ko turabonyamakuru turabikurikirana nabyo ibiro nabyo bizasanga ibitaro, ariko usanga niyo mihana ihari Madego, hari abaturage, abapfurero, abashi barahari, n'abanyindu n'ababembe baracyahari. Ubwo batari bazi Iwacu tubahaye amasomo. Icyo ni igitabo bagende basome bumve ko geographiquement twahagaze muri centre, tuvuga sud, nord, est, west, uburyo Iwacu hameze. Ariko ugiye inyuma hari n'ibintu ushobora wenda kubona nibagiwe bikancika mu interview. Ariko inzuzi zizwi cyane, inzuzi zizwi cyane iriya hariho Rwiko, n'uruzi runini rutwara abantu. uzovuga ati muri nord cyangwa muri sud nyine kugira ngo abantu ko turakopeza abantu batazi. Utangira muri noro rukamanuka ukaja muri side, nico kimwe na Minembwe itangira muri noro za Karingi, banzaye nabo bavuga ko hari isoko yayo, igaca za Gitavi no mu Karingi kikonera, zikaja gura muri Rwiko, zose zigeze epfo za Runundu, za Kabingo. Ndagira inzuzi ihera muri noro. Iburasirazuba hari ntaruzi ruhari. Irasirazuba niwe nyavuze. Iburengerazuba Iburasirazuba rutangira ruguru muri noro, kamanuka rugaca Iburasirazuba ruja muri Minembwe, zose zigacano imbere ya Minembwe na Mucya, harutuje kamemanuka imbere y'Irundu, ndaciwe hagati y'Irundu ne kuri Gitavi neza ikamanuka Gitavi, ariko Rwiko icagati y'Irundu n'Agakenge. Ese urundi rwitwa gute hariya Mucya iva mu Gahwera imanuka Mucya iva mu Gahwera ikikonera Gitavi mu Ndego za Mishasho ikitura muri Minembwe, ikikonera muri Minembwe, gahura muri Minembwe, byombi bigaforma uruzi rumwe, byombi bigasohoka kamanuka bigahura na Rwiko epfo, bigasaba bigaforma urundi. Ese buri inyuma yo ku Kiziba ku kibuga c'indege ntaruzi rujabuka ruja mu Muzinda hariya. No tuzi dutoya, ntabwo tuza kumenyekana. Ni dutoya cyane. Abantu baza bumva ngo indege yahiriye mu Minembwe, yari irimo abantu benshi, muri twe bapfuye barimo n'umukozi w'Imana David Ndaruhutse, ubo bakopezaho yahiriye n'ahariho. Indege ntabwo nkuza kwikurikirana cyane, ariko indege yahiriye ku Gishigo, aho bita kwa mama Gira ruguru, kuko Gira afite amazu abiri, hari hepfo hakaba na haruguru winjiye mu muhanda wo ku Gishigo. Iyo yahiriye yashaka gukata ije ku kibuga, ikubita ibaba hasi, bwo irasha, n'uwo mababa yayo aracyahari. Ibaze n'imyaka amaze. Ubwo batari 1974 gutyo. 797 irindwi gutyo 1997 gutyo. Abatari bahazi ni kwigishigo ku Banyarasuku, kwa kwigishigo nakoreye, kuko yari ishaka gukata maze kwigishigo n'indege zose nako zica zija ku kibuga cya zifata position zija Kiziba, haregeranye nakuzi. Ndibuka indege yakaziseruka mu hari mu irango rya Gitavi, tuvuye kuri Gitavi tukama ikarya muri mutwe, n'ubu nirukanga neza ikazira kwikagurika ku kibuga c'indege naho hawo useruka. N'ubu nice, kandi hari ikintu kimwe twibagiwe, ni imisozi yacu, imisozi nka Runundu, Gitavi niyo musozi ushobora guhagararaho ukarangiza za Kirumba usheze Amasango.
uja ku ndondo iriya Tavi, zibuvira abantu bazamumva Gitavi. Gitavi. Nari ngiye kuyijaho. umusozi muremure Eh. aha ni Gitavi niyo musozi ushobora guhagararaho ukarangiza imirimba urumva imisozi y'imirimba mbese iwacu umunyamakuru ni heza Niheza. ni heza Ese ubundi musozi muremure mu misozi y'iwacu ushobora guhagarara uretse iyo ku ndondo turi mu Minembwe. Buriya ni gasopo iba mu mibunda iba. no gasopi ba mu marundi Mu marundi. Buriya marundi wagiye muri mibunda.